أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله تماشوان عزيز، جارك دي از وسيداي مالا محمود تبياتي بالسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أم بهفرنا برنامه ما يبوري در حق أزيد وإشكنجين الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعي ويبون در حق ويدبو إن شاء الله تعالى في برنامه خوا أمد در حق هجرة ذكن يعني هجرة رسول عليه الصلاة والسلام هجرة جو ببال حبشستاني ربويا أمل سرفي إن شاء الله أمل ببيفن برنامه ما عبارتش دفصلايا أس وسيداي مالا محمود تبياتي إن شاء الله در حق هجرته دا أمي في بيجي شروفكن إن شاء الله. سيدا بخير هاتن. خير أحد الوالد خدي جور عزيز وركنا بيبا. سيدا وكا جوهن جيزانن أف هجرت يعني بيجي كجلكي برفريا. دجلك آيات القرآن دا أم إيماني وهجرتي أم بهفرد بينن. هن شد بيجن قالوا. خدي جور عزيز بريار تشتي تماشاواني خا أم سلام وحرمتي خا پیشکش شوان بکن. سيدا شخا إن شاء الله أمي برفره بنا هجرت شروع بکن. تندر صحبت آخد براستيجي بيجيك برفره. دو قرآن جي خدا عز وجل دقلك آيات عد بحثا هجرت كريه. سيدا بحثا إيمان قرآن تكرن. بشتيوه وير خدا عز وجل بحثا عمل صالح دكي. بحثا جهاد جي دكي. وير بحثا هجرت دكي. خدا عز وجل. چاوا إيمان وعمل بهف قريداي. جهاد وهجرت جي تكليوان بهف رهنه. بهف قريداينه. شو وان تكليا إن شاء الله تندر صحبتا خدمه بين زمان. فقط بريام درباسي هجرت ببن. استخازم بكرتاهي نخاسم بينم بالا تماشاوانه ما که صحبته ما يبوري دواره işkence da bu. işkence ehli küfür ve şirke hem ashabı peygamber aleyhissalatu vesselam kiribun hem ji li peygamber aleyhissalatu vesselam kiribun و برکی ویور بالا تماشاوانه ما گوتو بو هیاما ازیت و işkence درجه تاریخ اسلام ده هیاما هری درجه آپر گیجی زفت کریه او چونکی ازیت و işkence گل پیغمبر علیه صلوات و سلام و اصحابی هاتن کرن هما بشتی عالم بنا دعوی دست بکریه حتی فتح مکه بردوام کریه. راستی جی رسول الله صلی الله علیه و سلام چاقا او دوزا پیروز لباجاره مکه ددومان مشرکه مکه جبو سکناندن آوی چوبون با آپیوی ابو طالب تکلیف نلی کربون پشتی گو رسول خدا آپیوی اف تکلیف قبول نکربون مشرکه مکه جی ازیت و işkence خواه بیتر لسر من موحد شدان لبون لمکه لباجاره مکه لهمبر اسلام و پیغمبر اسلامی حربك برفره ودجوار دهات نشاندن لمكي إسلاميتا بتمامي جبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام واصحابي ببو گملكك جو گملكي آگر گرچي ده هر چاو دوره ده إسلاميتا بتمامي جبو دعوادارا جبو دعوتوانا گملككي جو گملكي آگر لكيجان ولاتي لكيجان هرمي لكيجان جغرافيه چه کسی دعوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا جوک اصحابی گوجبو خدمتای اسلامی خواه کار دکن خواه آماده دکن او جی بوان ازیت و تعداره بوان درو به بختیار سرانسر دمینن اف سنت الله اف عادت خدایی چاقا جبو خدا جبو دین خدا گو مرف نه شرماندن مرف نه لوماندن ازیت و تعدل مرف نه کرن و چاقه انسان لازم هن کی لخوا بفکره خواه کنترول بکه
كيماني دباورية شخصي ودايي چونكي كفر وشرك عيني كفر وشرك نياري إسلامي ناويوان هاتي يقهربن إبري أبو جهل وأبو لهب بون عتبة وشيبة بون وليد وأمية بون إيرو نابني دلوان هاتي يكرن نابني بلكي مسلمان الوانن وفين ارتيا خل هم بر إسلام وبيخمبري إسلامي بردوام دكن هم بر دعوت فاني إسلامي زدومين سيدا بريا قون درباسي وينا ببن تهديد مقو هجرت برفرايا يعني بيجايا ككلمة كقو معناه قالكي فرايا بله ام كارن في بيجن قو سبب هجرتي دائم إشكنجنا يعني هلبت ازيت لقومه كيدبي لملته كيدبي للشخص كيدبي قو جوي واري درد كبي كوچت كي مثلا تديت ولاتي مجي ام بي كوچري مثلا اي كوچر جبرگو مثلا هاوینی دوی هری زوزانه زوستانه مثلا دوی وری گرمیانه یعنی جبونا مصلحتا بچوا کوچر جبونا مصلحتا حیوانا خوا حرکت که انسانی موحد جی انسانی مؤمن جی ولو دما اسلامیت يعني رسول الله عليه السلام وفرفا به ولو جي ورفا يعني دما پیغمبری دی وکا حضرت یوسف وکا حضرت إبراهيم وكا حضرت موسى واتفاجيك مثلا جو هجرت كرنا يعني إنسان موحد إنسان جو خدي باوريا جبونا إزيتا ظالمة هجرت كم كارن فينا بيش سيدا سيدا سببك سبب هجرت دي بله نتبه سبب وانه çünkü anam hundur hicret evekin ama bibinin hicret bejek per berfrehe yani gelek mani hicret yani işte gogo sebebek şiyen hicreteyi sebep nüveyi de hani az tuhazım despeke ki bikim ve bahsa Habeşistan'a bikin çünkü İro sohbetama jibog sadam hicreta Habeşistan'a yan bahsa hicret etkin as şu hakikat hicreta ja Habeşistan'a Mesra Medine'yi ama dur dici inşallah bahsa hicret etkin piştre inşallah au pişse gokirinci ama bersvam persat hundur sohbeta xat bidin çünkü ganam bidin au gredana sohbet evi şart bekatandın hundur sohbet edin inşallah azı bir sohbet mecbur ajin hakim. Teda limaki roş broş çember li peygamber aleyhissalatu vesselam ve ashabivi teng dibun müşrika roş broş eziyet u tabiha elwan zede dikir. Brastid bajarı Mekke'de ehli imani behabun u tunabun ersaran sarmabun. Yani bu her geli ki her demi ev dava piroz Mekke bahata seknandın çünkü müşrike Mekke bi tamamı hes u kuvveta xwe erişi dawe u şivane dawe dikirin. Erişi davetvana dikirin. Sohbete derbas bu fena berfrehma ani bu zaman. Yani hem li tabaka ashabı kola fakir u bindest li tabaka naben li tabaka eşrafal tabaka devlemenda li tabi ashaba eziyet u tadak dahat kirin lehember vena eziyet u tada heri perjil peygamber aleyhissalatu vesselam dahat kirin debu her keli ki ev davel Mekke bahata tefandin yan jî davet var bahata nahbs kirin peygamber aleyhissalatu vesselam jibo tedbira vena bisine di şesit û şazdê miladî de roş ki ashabê xwe kom dike jwan re dibêje jinha û pşûn de li ser rûyê erdê bela bibin sala nubwetê çi pêncemînê dibê li ser rûyê erdê bela bibin em hêvîdarin got rojekê xweda wê dîsa we bicivîne ser hev û bi vê deriyê hicreta Habeşistanê vedibe ji xwe beriya em derbasî hicreta Habeşistanê bibin ev sala nubwetê pênca meha Recebê de ev qarara peygamber aleyhissalatu vesselamî got ji ashabê xwe re beyan kiribû bi rastî jî qararek pir hêja siyasî û tarîxî bû qarara hicreta Habeşistanê ya ewil gelek sebeb tê diveşirtîne fakat beriya em derbasî wan sebeba bibin hûn hez dikin
به هجرت چیه برسا بیسکاد وکره بو اما بحثاوی آبکن کرم دار بن سیدا هجرت یعنی هجران هجر یعنی هجران گو انسان به جسد خوا به قلب خوا یا جی به گوده خوا به بدن خوا جتشتکی یعنی جهنگ تشتا جتشتکی خوا خالی بکی یعنی جهنگ تشتا خوا بیدی بکی به جسد خوا به قلب خوا یا جی به گوده خوا انسان جتشتکی خوا خالی بکی yani jitiştna xwebêdî bike. Hicret ev hicret kelîma bi zimanê Erebiyê ji ber vê jî mana di zimanê me yê kurmancî de mana koçkirinê yê. Berê koçer hebûn. Mana koçer aslında muhacir. Tedî koçer em jî gaştine medî de şu anda digotin koçer. Hicret go insan riya xweda de ji bo dînê wî yan jî bi armanca gidin ترکا مالی خوا، زاروکی خوا، ولاتی خوا، باجاری خوا، گنده خوا آخو آوای خوا بکی و هر کوچی جی کی دی کوچی دورک دی بکی شویناره دیگوتن هجرت. فقط سیدا یعنی دنوا وان کوچر هذا ان کوچری مازن ایگوش بو باوریه خوا کوچریت کی. هجرتا مازن او گو انسان جبو باوریه بکی. نش بونا حیوانی خوا یا جبونا مکانی که خوشتر جی کی دی هیوی چیه مثلا. خود دیواری ده حدیث شیعی عمر علیه السلام به هجرتا کهش با خدا و رسولی بی و فراهی ببینی و مکافاتا خودی هجرتا کهش با پیره که مکافاتا یا پیره که مکافاتا آخرت ده پاراوی تونه حتی حدیثه سیدا السر مثلا و بجای هجرت و شروع وکر مثلا ناوی دیاما هاجر بیرکه حضرت ابراهیم هاجره بله و یعنی هاجر هجرت هجران بله مهاجر بله برای پیشی من دگو مهاجره دشتاوانی تدید زمانی روس خود وی وارد سدا راغبه اصفهانی دبیشه حق هجرت دبی هجر یعنی هجران او بخواجی بیاتین زمان دبی قطاندنا انسانی جدلدایی وی قطاندنا انسانی جدلدایی وی ابش هف قطاندن وقت جسد بکارتی yani ceset şef dikatin dibi zaman ji şefkatandın çevirdi dibi dilci insan şefkati dibi vana tevji hecr yancı hicranın Seyde Mel Ahmedi Cezerici zaf bahsa ve hicret etki Seyde yani mesela gerek carat beş derde hicrani derde dur ketine yani Seyde şu ameviya Resulullah Aleyhissalatu vesselam go sahabevi أولي جمكي هجرتي حبشيستاني كرنا دولتك حبش دولتك رومي بون سيدا يعني حبشيستان حبشي بون حبشي بون عرب بون يعني أما سردينيا نصارى سردينيا حضرتي عيسى بون تديت سؤالك وهاتي كرن سيدا تبيد نافا تبي الصحابة أو رسول الله دي تبي إيمان بيعني بي دەوراوی دەژیا بێ سەر ئیمانی چوو بێ سەحابە ئەوە دەبێت تابعین کیژانن تابعین ئەوە گۆ ڕەسوڵڵاه نەدیتە بێ و ئیمان پێیانی بێ یعنی سەحابە دیتە فقط دناوا سەحابادا هەنێک تابعین هەنا دەگەل بۆ دەورا ڕەسوڵڵاه عەلەیهی سەلات وەسەلام دەنەژی بێ یەک ژوانە ئەو مەزنەی حەبەشیستانی نەجاشیە دەگەل گۆ ڕەسوڵڵاه نەدیتبوو دەگەل گۆ دەورا ڕەسوڵڵاه دەژی بوو ئیمانجی بە ڕەسوڵڵاهانی بوو لێوی نەدیتبوو دەبێت تابعیناش تابعینا دەحەسێبێ لێ دەرەجای وەکە سەحابایە دەبێت هێکشی وەیسەل قارانیە سەیدا ئەف قارانجی گوندێک باژارێک مەملەکەتێک ژ ئێ یەمەنەیە وەیس ئیژوێ دەرەیە ڕەسوڵڵاه بەحسایی دکێ دیاویت بێلاو هەرە ماڵا ڕەسوڵڵاه و سەلامێم لێکە وەرە ئەو تێ ماڵا ڕەسوڵڵاه نابینێت بەگەرەیە ینی ئەمرێ دیاخۆ ناشکێنێ نابێ مەقسەد دیام گوتیە هەرە مالاوی و vegera. Yani hev qasî mutî diya xwe bû yani ev jî tabîîn hene. Seyda ev hicret yani hicreta Habeşistanê ûn çi dibêjin derheqê wê? Valla seyda heqê hicret dihîn dixwazim hinek şiro yorum bikim yani çünkü hicret ez dixwazim temaşevanê me xwe pirê wan zanin malûmatê wan hene ez dixwazim hinekî bi wan bidim hînkirin
هون حزكن همش خود درباسي كن سيدا جبرق يعني صحبتا ما حبشيستان همه درباس بن في زالبن فقط- سيدا بله. يعني چه كلمة وبيجا جوجنوا هردو ليفي تدرك في خيرها هذا جورازي ام دور دا جبو خيري لفجي يعني جبو خيري مهاتنا راستي. هاد بيجو جارنا يعني جار جار موضوع ببنى جيندي بله برا يعني طماشواني ما حقيقة حلال بكن يعني لورا يعني مقصد جو خدایی بی هدف انسان سيدا جو خدای بی وش بو خدای بیجی بله ان شاء الله و تأثیرك هبه و خیرك هبه و برکتك و هبه سيدا سيد شريفه جرجاني دبيجي سيدا بله دبي هجرت دركتنا جباجار كفري چونا باجاركي إسلامي يانجي حواندنا دهريمكي دي دركتنا جباجار كفري چونا باجاركي إسلامي بله هگر باجاركي إسلامي پیدا نبي حواندنا دهريمكي دي هريمك گو جيه بده أهل إيماني هجرت نبار کرنک سوکه گو مرف جیکی هر جیکی و نج بو مرف تک فرحتیه که بله مرف و بار کرنه دکن یعنی نروا جبر زوریایی دی اسلامه دی هجرت دعواداری اسلامی گو باره دین خدای گران دانسر ملیخه جبو محافظه کرنا عقیده خه جبو گریدانا خوی به دین خدا اثبات بکن ترکا مال ولاد زاروگ عرض و عیال و وطنی خو بکن جبو عقیده خو لباجاره کی بحقی بدومینن جبو دعوا خو دوی باجاری لوی دوری بلا بکن بجینن بدن جیناندن چونا ولاته کی غریبه yani de İslam'da tarifavi amkarın bir şekli bugün. Hicret cihego merv leçe buyi, mezim buyi, gelek derdu kulu kefu şahi tedi buharti terk biki, paş şibide u merahre velate giden jana xaymayi vi velati bidomine. Dvi varid seyda Xuda azze ve celle magot Kur'an'a piroz bahsa hicret ediki. از خوازم هنک آیت معنا هنک آیت تلواری ببینن زمان مثلا خدا عز و جل سورت ابراهیم آیت سیزدمین dedi به ین کافر ببون ش پیغمبری خو رو گوتن یا امه و جولاته و درخن یان جی دوی گوهون قطعی بزی ورن سر دینه ما خدا جی جوان ر وحیشان گو محقق امه ظالمه هلاک بکن. بله سيدا دیسا د صورت اعراف ده خدا عز و جل دبیجه دبی پوز بلند و پیشکشه قومه وانگوتن بحثا شعیب علیه السلام ده خدا عز و جل دبی گوتن ای شعیب امیتا و ین گو باوری بتانینه قطعی جوالاته و درخن یان جی هونه بزیورن سردینه من شعیب جوان نگوت ما قی ام نخوازن جی yani em wek nekin jî û nê meşwelatê me derxin. Ehlê kufr û şirkê di dirêjiya tarîxê de bi hicretê müminê muwahhid tirsandine. her tarîxa her pêxemberî dem dibînin Di dema me cî, di demê berê de jî. Halbûkî Qur'an jî pesnê hicretê û muhacira dide. Yani tevê müminê li dû neslê eshaba hatiyê دلی خود دبیجینن هجرتا وان و ایروجی برای می جبو دینه خدا گو هجرت دکن منه ناگهن وی مقامی دلی خود دبیجینن هجرته چونکی هجرت و مهاجر دو قرآن ده حتی پسلاندن هجرت سیدا گوهرتنک مزنه قوت دده جواکا مؤمنه قوت دده topluma mümine mesajı ki lehember tarihiye hasse رونیدان تفراده که هجرت درمانی تداوی روح تدی شانکی جسد آزای جسد نخوش دکبن درمانی اجزانا درمان خانه امتینن به تداوی دکن درمانی تداوی روحشی هجرته چاغا شرط زور و زحمت دبن گران دبی روح تنگایا کی هستی که دکوه تنگایا کی و تنگایی دی چاقا روح بهیوی دبی دترسه بتنه دمینه خدا عز و جل جبو وی تداوی بکی امری خودی روح دکی دبی جوالات خودر کوی
çağa giderdikəvi ruh jî bi hicreti tedavî dibe. Hicret kuvveti dedi davi. Rastî jî alim ki İslamê heye rewşenbîrek yani aydinek alî şeriatî kitêbek heye dibe her hicret inkılabekî. Çima inkılabekî inşallah hundur sohbeta xwe de em ê tarîf bikin me got hicret kuvvetê dedi davê gav bi gav meşa bi bal hurriyet û azadiyê yî hicret wek ocağek madena hebe ew maden ocağa madena hebe ji bo maden ji nava hev bên derxistin zer û paxir ne divê got maden di ocağê bêkelandin. Hicret jî insana di ocağa xwe de dikelîne. Madenê zer û ê paxir ji nava hev derdixe wan ji hev dide alî. Hicret navê jiyanê yê, navê jînandina isyan û teslîmiyetê û tirs û hêviyê yî bi hev re yî. Yani ev bêje tev bi hev re ne, hicret wan ji nava hev derdixe dide alî. Hêlek wê hicran, hêlek wê tevgihandinê, hêlek wê tal, hêlek wê şêrîn e. Hicret zêdetirî cîhguhertinê dilxwaziya dildaya yê. Hilkişandina ji sarayê bi bal Süreyayê ve yî. Hilkişandina ji sarayê bi bal Süreyayê ve yî. İlticakirina ji küfrê bi bal îmanê ve yî. û ji şeytan bi bal Rahman ve yî. Yani ilticakirina ji şeytan û daxwazê şeytanî bi bal Rahman û daxwazê Rahmanî ve yî. Hicret di navgera sîfetê îlahî de seyr û sulûkek e. Ji qehhar bi bal Rahîm, ji xezebê bi bal Rahmetê ve yî. İlticayek ji mekanên neqenc bi bal malê Xuda ve yî. Ji hevalên nerast bi bal dost û mihubê Xuda ve yî. Bi bal Xuda ve yî. Mihubgirtina Xwedayê hicret. Hicret li hember pirsa ma alîkariya Xuda kengî yî, gihaştina sirra Xuda yî, dana mizgîna zaferê yî. Hicret bi gemiya Nuh aleyhisselam destpêka rêwîtiya jiyanek Nuh e. Tofan ji bo taxûta felaket, ji bo mümina jî xelasî û azadiyê ev jî hicret e. Hicret putseknandina İbrahim, putşikandina İbrahim Halilullah e. Vecih zîvrandina ji wan û gotinê wanî ez muhacirekî bi bal Rabbê xwe vedimeşim. Belê. Hicret hengama Firavun û ordiya xwe gihaştin Hazretî Musa aleyhisselam wî got bi tehqîq Musa aleyhisselam gotibû bi tehqîq Xweda heval û alîkarê me yê wê rêşanî me bide paşê bi gopalê xwe li behrê xistibû bi asayê xwe behr bibû du şer û derbas bibû. Hicret rêwîtiya Hebîbê Xweda Hazretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemî İsra û Mi'racê yî. Ji vê hêlê jî nêzîkbûna Sidretil Munteha û dîtina Kabî Qewseyn e. Xwedayê Teala sêda dîsa di vê derheqê de yanî di derheqê hicretê de di Qur'ana pîroz de wiha ferman dike divê her kî di riya Xweda de ji bo dînê wî hicret bike wê li rûyê erdê bereket, firehbûn û cihê lê bihêwire wê bibîne. Ev mizgîneke dwarê hicretê de Xweda Azze ve Celle dide. Yên got ji bo hicretî Xweda û Resulê yî bike ji mala xwe derkeve pişt re mirin wî zeft bike bêguman dana mukafata aydî Xweda yî. Xweda Gafûrê Rahîm e. Sûretê Nîsa ayeta sedî bû. Ev jî mizgîna muhacira yî derketina ji bo Xweda derketina hicretê di riya hicretê de heger mirin jî wî zeft bik û laqayî wî bibe yanî negihê ji armanca xwe negihê ji qonaxa xwe dîsa jî mukafata xwe di vê riyê de wê bistîne. Belê seyda divê em navbirekê binê de inşallah.
تماشواني عزيز ونجمع قطنابن إن شاء الله لسر هجرتي أم دومن أم بهفرنا ديسي إن شاء الله. بله تماشواني عزيز أم ديسا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام در حقي هجرتي دا أم ديسا بهفرنا سيدة يمالا محمود تبياتي دا خودش رازي بي سيدة ولسر هجرتي حقيقة وقال لك بيجي خوش آنينا جمهف تديت سيدة دبين ديروكا إسلام هدا مهاجر دا قسمة يعني هناك دنياي هجرت كي بال دنياي فا قسمة كيج مهاجرة ومهاجرة هري مازن أو جوج دنياي هجرت كي بال خديفا ياجي منكراتي هجرت كي بال أمر خديفا إطاعتها ج حرامي هجرت كي بال حلالها ج ظالمي هجرت كي بال عادلها يعني ظلمات رشاية هجرت كي بال خوشية وروحناية اف هجرت براستي صنعتك مؤمنة يعني وقت قوم بالطاعات عبادات لميج روجي او جي بارشكك جي ايماني يعني وديرو كده جي سيدا ديروكا كيجان قالي ميزني تلي بنري ديروكا كيجان قومي بي تاريخ هر قومي دي هجرت هي محقق هي يعني جي دوز لها بو هجرت هبه جيك هجرت لها بي برخدان هي جيك برخدان هي رياض شزافري هي يجي هنا قلا سيدا بهجرت اخوا خو محو كرنا خدانا جبير كرن وهنا جيجي بهجرت اخوا خو مازن كرنا دعوة خو مازن كرنا دعوة خو الدنيا بلاف كرنا او دعوة قد محلة كده بو ده قنده كده اسير ما بو parça ki dünyaya da esir mi bu? Bela kirna ev dava. Seden naxasim o hicret du kısmın dve derbarıydı. Beyvek İbn Qayyim el-Cevzi rahmu razi buna xadal serbi خوش هي ونحزكنا أزواج بينهم زمان اجتماع شبانه مرة. أجي بيوه ده أزياء شريعتي بيجم. دكتور علي شريعتي تشكيل بيجم. ابن قيم الجوزي سيدا دبي ایمان آنین چاوا گل سر هر کسی فرزه دیسا کسی گو بیج از مسلمانم از مؤمنم ده هر وقتی ده دو هجرت لسروی فرز ایمان آنین armanca imanı çaval ser tamamı Müslümana ferzi gibi kar bine kese gibi beji az Müslümanın de her vaktiydi du hicret li servi ferzin İbn Qayyim de beji de be çinav hicret de beji her diyar rızık ve kerem kır zaten de beji de be go insan munkarata terk beki u tevhid ihlas samimiyet ters hevi tevekkül u tövbe hicreti xadabuk munkarata terk beki tevekkül ihlas ters hevi tövbe tevekkül hicreti xadabuk her derya xadadi emrivi bikar bini ev aawule aduda debe insan tabi emru nehye xada bê qeyd û bê şert qebûl bikî xwe bi rê û rêça qasdê xweda bigirê û hicretî cem wî yan jî hicretî cem Resûlê wî bikî. Divê di her wextê de ev her du hicret li ser tamamê însanê got dibêjin em Müslümanin li ser wan heye. Ji xwe di vî warî disê da tedî Xweda Azze ve Celle di Qur'anê de sabır pesinan di. Vasfe sabrê dayî. Hatta dibê Xweda bi sabirkara re. Yani di gelek ciya de Xweda nabe Xweda bi falan kes herayî. Ji bo sabirkara dibê Xweda bi sabirkara re. Sabır çağa tarifa tê kirin sabır aslında sê qism. Wek hicretê çima me behsa sabrê kir halbûkî sohbeta me ne sabrê me xwest girêdana wê û ev tarîfa İbn Qayyim bi rastî jî gelek îbadet bi hev girêdayîne ji bo yê girêdanê
دمجی ادب جام بکن اما بحثا صبری کرد مثلا دبی صبرا لهمبر مصیبتا لهمبر بلا و مصیبتا صبرا لسر عبادتا و صبرا لسر نکرنا گناها نكرنا او شی وک هجرت یعنی هجرت جی امری ما جی کرنا جی ترکرنا منکراتا ببال بکارانینا امراdı ki sabır civarıydı ki. Şvehili digelek ibadet tevgiredanam be. بس ده يعني قرآن بخوجي نيفي أمره نيفي نهيه بله يعني أمري خدي أمي صبري سركشين مثلا تبين ميش بك خداي تعالى خداي تعالى أمر تكد بالميش بك بله وتشنا جيجي مثلا بعراقي نفقه أو نهيه دفيتش عراقي هجرتكي يعني بله. تجي جبر بازدي rastı. دبرا قوليتي بخوارن دبرا قو إنساني قد بخونت خوجوان دور بكي يعني حقيقة هجرت هر دايني وك إيماني دبي بمؤمني رهابي بله قو تكتيك وريا هجرت مؤمن نكي ويخد ناف قناها دبين بله. ويخد أورتام وجواك وجهة مكاني نخوش دبي قبيني إيمان جيفي نارا قري اگر إيماناوي إنساني ويدري راقري ويدور دميني فتصي اگر إيماناوي وي نراقري مجبور ويل دريه هجرت يخي بله وي هجرت كي سيدا مقوتبو أزي بيفك دكتور علي شريعتي بيجم لمساعدة بيا ابن تيمية هذا بيرامه daha جرانتر هذا تدي دبي دورات تتارا ده ابن تيمية rastı. دبي تتارا ويشاخي يعني O kurman إجروحة يا Kürdi yani. Bele seyden. Ya ne Kürt için fakat Kürdi yani. Gale Kürt zanıydı. Alimni rastiji mezin nava Kürdan rawi. دبي ما Ibn وي Teymiye civanayı. ويكرنا حبسة تخمين دكم دبي ما وي دجمني ما تشكيش ما Bele. دبي شخوا اگر مجولات درخي فجمرة هجرته اگر مبكي زنداني او خلوت خانه اگر مبكوجي الشهيدم شهادات خلاصية يعني Nefyamın jid ben nefyamın jid seyahat hatta. نفيامه يعني من نفي بكي السياحات اللي ياخذ مجولات درخن seyahat. بله سيدي. Bele. وخيرا مهاجري جيري يعني راسا. خيرا جو رسول الله عليه الصلاة والسلام او انساني جو مثلا انساني مدينة انصار بون ايجو هجرتي بالوا بكر بون مهاجر بون Bele. يعني چما رسول الله عليه الصلاة والسلام هر يكي مهاجر يكي انصار بي بكر برا جو داخله هجرتي جوار شوري انصار لما لا خورنشتي بون او اما افيتي جوالاتي خوبو بون دبرا جو او جو خاني ومسكني جو تيدا مزن بون بلن جور فقطان Hatta عقيدة واجودي فقطا يعني hatta bu hangi khira hicret yaparsa tariha İslam ed muhaciri her davi Hazreti Abbas radıyallahu anhu. Abi Peygamber aleyhisselam. بلسي Tedi beriya Fetha Mekke gelik ki hat imanani او udbeyvere Abu Süfyan gerçi de gordle koline ma Hazreti Abbas de despeka davet imanani. إيماناني خب شرطي پیغمبر علیه السلام خاصی و شرطی بمینه فقط ضرور هاتی بریا فتح مکه هجرت کردی حتی دبیش پیغمبر علیه السلام دو پرسه دبی گلو ما خیرا مهاجر اج مرجعی بله تدی نوالک مکه ارتشای اسلام قناق گرت و ورته دیگه و پشتیوی ابو سفیان دی پیغمبر علیه السلام دبی بیگمان خیرا مهاجر اشتر هی بله سيدي yani hingi khira hicret yapır bu ashabı peygamber aleyhissalatu vesselam havra peşvazi dikin hatta pişti fetha Mekke heneka hosti hicret bikin peygamber aleyhissalam bu ti deriye hicret yap fethi hati girdi بله سيدي yani nabena Mekke ve Medine'di idi deriye hicret hat girdi çünkü Mekke kat Müslümana zaft girmek Bele hat seydi. fetah giren idi tüpe diviyago insana kesak jmekerab her Medine و باوریه خوا برحتی بدومینه نمابول مکیجی مسلمانا باوریه خوا بدومان شوهره جی مجادلات توحیده ای که باوه ما آدم علیه السلام دست بگیریه در یه هجرت بویه و بویه بله سيدي دیجانات تبه پیغمبر آده هجرت هایی سیدا فقط هنک پیغمبر جوالاته خوا درکتنه چون ولات نی دور دورنی حرم نی دور هنک بلکی جوالاته خوا درکتنه چون جی نی دور هجرت پیغمبر آجی
هنكي قسم مثلا هجرة حضرت نوح وهجرة حضرت موسى وحضرت محمد صلاة والسلام على سر توابه نوكي هبن هجرة حضرت نوح سوار بونال گمیه بو جناوا قومی خود درکد چونکی طوفان لهیرا بو قومی بی هلاک بو هجرت حضرت موسی علیه السلام چاغاج مصر درکد گچو جم بحر رش خدا عز وجل جر گوپاله خال بحری خه گوپاله خال داری خال بحری خست بحر بو دشا و دا سر جر کر رشایی خدا دا سر و مشیا چاغا فرعون و اردیا خواهتن خواستن وان بشوبینن خدا عز وجل بحر لوان آنی هف او غرق کرن هجرتا حضرت عیسی علیه السلام دبی چاها قومی و ظلم و زوری لیکریه جناوا قومی خود درکتیه چوی دارستانک یعنی ناوا اورمانک ده چل روجیت خول خانید مای حضرت عیسی علیه السلام ربی وی تسلی کریه یعنی بحجرتا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جمکه چاها ببال مدینه به هجرت کردی جبو آوا کرنا دولتکی فقط دیسا لتاریخ دنارن مثلا هجرت اصحاب کف غریبه غریبه سیدا یعنی ناف هجرت دا هری غریب اول السر وی استخوازم بیجم سیدا تدید مثلا یا حضرت عیسی چوب بال آزمان هوا بله یا حضرت موسی هاتیه جم شعیب اوجی هجرتك بازاش بريا رسالتي بله هاتیه جم شعیب حضرت شعیب پاشی قیزاوی رزوجیه و ویجا جارا مزن هجرتان مزن وقتی بال نیل نهری نیل نهری و چویا چولا سینه سینا چولی ایجا هجرتا اصحاب الكهف مثلا اوجی چند خورد امتا حضرت عیسی بون اصحاب الكهف بازدان نزانی بون کو دهر ولات حمد بن هیمایا دجمن هذا بو مدينة كواني بري خو بدني نينا يعني دبرك جو ملجئكي خلاصية جو بيمتش نفرمي خلاص بن نينا هما بالجيفا بهست يعني تخمين دكند بأفتيا زحمت بن هيمايا إمبراطور ده يا دجمن ده ربيع عالم يجي أو جيا جوارا كده السكونات وحوان دجم خوا كلمة فاني خو 600 صالي يقول القرآن الكريم أصحاب الكهف يعني سورتي كهف طماشة فاني ما قبو أظن سورتي كهف بركتاوي زحفة يعني براستي يعني خباتا وخورتا قو نبي خنبر جيبون أو چند خورته قو جبو بلند كرنا ناوي خودي مجادلة كرن وقالك شوات وصفها الرسميات يدبون رسمات الدولة يدبون سيدا دفرد حقيقتك هري جرينج درت كيف بيشاوا بله گیچاغا کسک دینی خدا محافظه نکی خدا کاری دینی خو محافظه بکی گیچاغا کسک دوستی خدا نحوینه خدا کاری دوستی خو محوینه مثلا کسکی خودیتی الکعبه نکر جی شرع ابرها کعبه نپاراست خدا تیریکنی بچوچک شان سر او ارتشا بروش و خرد و دبدبه بوان تیریکا 60,000 نفر ابرها هلاک کعبه خو جی اهلی کفر و شرک محافظه کرد ابرتا کی چاغا محبیوی گتاو ری و ریچا لوان بگرتن لبروان بگرتن خدا محافظه کرنا محبی خو سپارتی خو اصلا ده هجرتا اصحاب کهفی و خدا وان لباخوا حوان دیگه وی درسه دیدم. بله سیدا. خدا هم کار دینه خوا هم کار محبه خوا محافظه. محقق. وش خدا عز وجل دبیجی بسم الله الرحمن الرحیم. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. محقق أمي نصرتي علی کاریه أمي من ربكن هم الحياة الدنيا هم جي رجا و شاهد شاهدية بدن يعني الآخرت يمي بوان لبكن دوی واریده يعني برا گمان دعوت وانی اسلام رچه نبن ری و ریچ لوان بگرتن ربی وان
ويوان بحوينه محقق وان بدستي أهلي كفر والشركة برناده بس دفردي أف هي دفيقو بكارانينا وصفة دم كمان يعني خيني محقق يعني أم وصفة خو بحقي بكيماني بكن خداي تعالى جوي وصفة خو المقابل ما بكن وأوجي وعدوا بيماني جو دايما ووان وعدوا بيماني خو بكاربين أس هجرتا أصحاب الكهف نخاسم به حقيقة شاني مادة خدش إن شاء الله ساعتها خوش بسيدا خوشتر يعني جبو في بالكش بسيدا يا أصحاب الكهف جو نبي خنبر بون بلي مثلا حضرت يوسف شكنعاني هجرتاوي بال مصرفة بشكلك يا بلي دنافا خيانتي دهات يا هجرت كرن يا حضرت يوسف وباشي باوي إلاوي البايتشويا يعني هر پیغمبرك هجرتاي بشكلك يا هر مؤمنك يجي مثلا ام يا نبي رسول عليه الصلاة والسلام حضرت حسين ام هجرتاي تينا برجع بيخا رسول عليه السلام جمكي هجرت كريه بالمدينة و حسين جمدينة هجرت كريه بالمكة يعني الدماء السلطان هذا الدماء أموي هذا حقيل أبويا فهم كريه جو إلى هي دعوة بيعته لكرنا ويجي يعني لايق نديت يجو تورني رسول الله عليه السلام بظالمة كيرا بيعته بكي ودعوا إلا هي إصرار كرنا هجرت كريه باشي هجرت كريه بال كوفايفا بال دجليفا بال كربلايفا يعني هجرت هر إنسان جو جمال أخا بري خو بده جيكي جبونا خودي هجرته هر إنسان يقول حتى نلمال أخوه يعني قماندا تلفزيوناوي دستي ويدا بيش قدانك خراب بري خو بده يك خير هجرته سيدا يعني إنسان حقيقة مؤمن دنافع هجرته تجي اگر هجرته أمج إنسان دور كن دویم إيمانه جي إنسان دور بكن لو را هر دور بويا جي نمساعد الجوري عقيدة دوري خراب زحفن شو آيات جوان بهف دجمر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم حديث رسول الله يا سيدة دبي الشيطان بيشيا مؤمني دادرونيت بإيمانه نينا دبي دما إنسان إيمانه تيني شيطان يجد به هجرتنك يعني هيدا إيماناني الولاتي خبل جيه خبل مسكني خبل روشات خوشة جينات الفدري خوشة يعني نيتا شيطان شيء جوهن بهن ويد إيمانا ويدا سست بكي والإيمان خوا يعني وجهه خوي مسكنه قوتي دا سر إيمان خوا بكري شو هاوي جب شيطان ورتيني يعني تاريخ جي أم دبينن إن شاء الله صحبتي خوي پیش دم بينن زمان خدا فرصة بده مثلا هجرتا مدينة مزنده هو يقولش هجرت بشون دمانه تدي خدا عز وجل القرآن بحثوان دكي دبي شغا ملك روحيوان دستيني جوان دبي سرية أردي فره بوشما وهجرتنا دبي هون چه حالي دبون دبي إنسان عاجز بون سرية أردي هم بمجال بون بإمكان بون دبرا هم دناف دي ظلم بو كفر بو منقاري بو تشتاق بكرا ليس أرض الله واسعة دبي ملك جي جوان دبي ما سرية أردي نفره بو ويجي هونش جيكي مشانا جيكي دن tabi bana müşrika vam zoranine harba bedri وتحربي دي هاتني كشتن zaten. Hatta دبي هناك Müslüman ashabe yani de derbare wan de bu gumam bun dugo galo bana münti çun bu kafirti çun دبي navav diştağlin deng çu bu peygamber aleyhissalatu vesselam go be guman merab şahsi kha bu gavde kha رشايا كيبر بك مريجي جواني أوانا هجرت قريبانا ويرو نافا سفي خدا ورسولي ويدي شر بكرانا بمشرقاري فقط هجرت نكرن هم دنيا خا هم آخرتا خا محو كرن وبراستي جي أوانا تبيش دمي برفرهسي إن شاء الله بحثاهم إنسان مع الأسف إنسان خود خابيني يعني دما إنسان قلبي خو بنري وزان بحق وباطل كيجانا جفد وقتين يجي لديسا مثلا دبي أزيل فرب ما زيد في جيه كفري دبم ناف كافر دبم زيد بن أمري وادبم لصبت صبغو مثلا شيء بون زي علي كاريا أهل دينكم أهل مسلمانكم لي مع الأسف يعني رجاقو أو روشتيجي ناك يعني رشايا كيبي وكا رسول الله عليه السلام قوتي
سيدا د ما بحثا قوما كر بيتشاو ماغو هجرتا هر پیغمبركي بشكلك يا هجرتا هر قومك يجي بشكلك يا مثلا السر خوا عم بيجن سر قلي خوا عم بيجن كوتشري وهجرتا جو قلي ما هاتيه سري ما مثلا بشتي يعني بريان ها بتشنداكي قلي ما قالك جي يعني بمجبوري هاتنا هجرت کرن مثلا دوام مسئله ویدا و یدا پشتی آوا کرنا جمهوریت پیدا قالك عالمي ما قالك شيخي ما يعني تبلو عزب قالك عشير إيل أغاين ما يعني إنساني جو خودي مثلا سوز بون خودي قولي وا درباست بو خبري وا جيد قرتن دناف قلي وادا دناف عشيرة وادا دورا مثلا آلية راجافا برنا يعني هناك تشتي وهاجي أم دبينن سيدا وهناك إنسان جي يعني جبر عقيدة خوش في ولاتي باركرنا مثلا إيرو نيفي ملتي ما مثلا الأوروبايا يعني أف إنسان ما يقول شونا أوروبا نجد لي خوي راحت شونا بعشق وكيف شونا محقق هناك أستنك هناك برسكريك هناك فقيري هناك مثلا ظلم بويا إنسان تي إنسان بعشقا دلي خوا تركا ولاتي خوا ناكي تي إنسان عشقا دلي خوا تركا مسكني قوتي دا زاروكيتيا خو درباس كريا ناكي مثلا وقتا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام جمكي درد كوي سرير جيه وها بقامبلي مكيد بأي مكة ظالمة أشتتر خستم لبلد دلي مكتبه محققة زي روجكي وينم ديسا يعني در حق هجرتا قلي خدا ملتي خدا جي حقيقة دوي ليكوليني خوشك ورنا كرن ودوي دجي ام درزاش خورا درخن ام عبراتاش خورا درخن لبلي ام دقينا في حقيقته هجرتا كي جبو خدي ورسولي خدي بي محقق اجري ويجي البا خدي ورسولي خديا وهجرتا كي جبو هناك بارطالي دنياي متاعي دنياي بي بلكي بقهوي بارطال ومتاعي فقط لبا خدي ورسولي خدي يعني ام فيه في دكنجو ربي عالمي هجرتا ملتي ميجو مجبوريش فقيري هجرت كرنجي بقرينش بونا خوا اگر عرض ولات وجهو مسكني قولي لويد التوبه بكن وعبادتي خوي روجانا بكن ومثلا عادت وعرفي ولاتي خوا وديني خوا جبيرا نكن وربي عالمي خيرا مهاجرة جوارا بنفيسي إن شاء الله هر دركتن سيدا هجرته فقط هر هجرت نخدي مكافات بله سيدا يعني هناك هجرت هنه جبو دنيا جبو منفعت دنيا به او انسان zaten armanca pey derketi ve bigheji mukafata khoy bisine dünya ve bisine tedi malume waji henak amel hani di İslam edi gil dünya insan bigheji khira ahiret ejertun günah jivarene henak günah insan cezayı ve dünya edikşini ceza ahiret sarradı yani dibi mukafatı ahiret eji o ceza dünya icadvi varide şu hava cani zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam beji dibe amel lugori niyet ane herkes tişte go net gribi jvonaviyi ki jbo xada u rasulevi hicret gribi hicret bikiyaji hicretavi kesi beguman jbo xada u rasulevi u ki jbo manfaatek dünya yani jbo pirekek bedev bidest bxe hicret biki jwalate xadar kavi hicretavi kesici jbovi tişte go jvonavi derketi jbovi tişte yani insanek jbo xada jwalate xadar kavi ve mukafata xo bibine hem le dünya hem le ahirete و انسان نجبو خدا جبو تشتکی در کبی شخوا یا و بگی وی دخوازه خوا گنگ هجی مکافات آخرت جبوی انسانی تونهیم جوه هلی ده دیسا گم بزی ورن هجرته ما نشارتنش دورکی به بال دورکی ببه yani ne şartış haremek hem harın haremeki jbajaraki jundaki yani dibi او şart ortam jmar çeynabın hicreta bi kıymet ahijat qate xedade gem jmunkerata
ببال خیر و قنجیا به هجرت بکن گه انسانه ما خورده ما کچه ما جوانه ما اختیاره ما زاروکه ما گه پاشی بدن منکراتا بلکی ودید ده تعریف کرنا هجرت ده مگو گمرف پاشی بد ولاد بد هریما خوا بد گنده خوا بد باغ و باغچه و بستانه خوا بد عرض و ایاله خوا بد مروه خوا پاشی مره بد وانا تبا چاگا گم پاشی بدن منکراتا ام پاشی بدن نقنجی و خرابیا ام دورهلا خوا ببال قنجیا بوکن ام باورن خدا و مکافاتا هجرت بدن چونکی دریه هجرت نه هاتی کردن ما گفت تاریخا هر ملتی ده دا هر جواکی ده دا هر قومی ده محقق به شکل کی هجرتک هی دا جواکا اسلام دیجی هجرتا هری بقیمت گو ترکا منکرات آبکن جوه هلی ده yani ümmeta İslam'ı b'Suudi yani b'şans ümmeta İslam'ı çünkü o hayır ve bereket hatta roja kıyamet eji ve nail be ümmeta İslam'ı. بله سيدي ساعة آخر بالجوازي إن شاء الله. بله تماشاوانی عزیز ام جارك دي هاتنا داوية برنامج خا رب العالمين مج مهاجرة بنفيسي ومش خير وبركة مهاجرة محروم نكي حتى برنامج كدي بمنات خير وخشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.